kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! No kasta, mangipawit ka mananti ko na, Wilma anak ka. Wala nang. Naala kong ti sweldok, iso amang ipawitak manan iti kwartayo. Tapno at damat igatang yo, iti masapsapul yo. Amangan mat no awan ti mabatikan ka anak ka. At damat kit di nanang. Kita ema, taamangan mat no iti kapapawit mo kada kami, kat awanan maurnong mo apara iti bagay. Ay nawaw, iso nga ron nga agtrab-trabaho da tao, tapno at dagastusan tayo, nanang. Sige, sikatimakam mo anak ko. Aywan gayam, asino ti agbiyahe inton Martes, ta iso ti pangipawitak. Dayta ti jak mo, nasukatan ka no mga minti schedule da. Saludsudek pa'y ni manang mo yule. I-text kuntukan ka no anya ti bagana. Sige nga rod, nanang. Asino jay kinasaritam iti cellphone mo, Rosalia bagay? Ni Wilma lakay. Anyo ti inyawag na? Mangipawit ka no iti kwarta. Ay nawaw, manay. Ang mga noawan mo tanti mabati ang paraking kuwana. Isumat ti imbaga kitay, katagda ko na namot. Mala, no, adati pawit na. Idulin mo pa ilang. O sa rin tayong tuan o kasapulan ti kwarta. Wen lakay, kasta ti aramida. Iti kasta, adda mausar no adda emergency. Asino ka no nga iti pangipawitan na? Saludsudek pa'y no asino ti agbiyahe inton Martes. Ay wala, tanasukatan ka no ti schedule da teriyaw. Anya ti bagam yulay bakay? Asino ti naka-schedule nga agbiyahe inton Martes lakay? Apay ka day? Nag-text ni Nana Rosalia. Apay ka no aya? Jakman mo, basta salsaludsudin na laang mat no asino ti agbiyahe inton Martes. Amangan no agpasyudad damat Siyak ti naka-schedule inton Martes. Ala, i-text ko nga rodan kan ko na. Wan, ibagam asyak. Isupay no agpasyudad da. Di addan to pasahero no kwa. At daman ipawit ko, manong teryong. Anya ti ipawit mo. Kwarta para kada nanang kantatang ko, manong. Munti ka rudan. Manutiplete na ngay. Mabali na ti 50 pesos. At tuyan ti plete ti kwarta nga ipawit ko, manong. Naganda nanang kantatang tinaisurat dita. Ay nawaw. Awan ti 50 pesos mo dita. Kukwa mo ta sa nga gasot, manong teryong. Sobra da ito Okay laeng. Sa nga gasot laeng mo't dayta. Igatang mulatan iti soft drinks mo di sobra na. Agyaman aklaw na At dapay gayan ti tatawa kasking ka. Awan anyaman na, manong. Nasuratan mo't kit di itinagan ti sobre. Sikan ti makaam mo amang tad kadakwada, manong teryong. Nagpauit ka di mo't laang ni Wilma bakay? Wen, nag-text itay. Asino tinang ipauitan na iti kwarta? Ni Teryong ka di mo't laang? Wen ka no. Nasayag ban nga raw no ni Teryong tinangyawatan na. At least, am-amuta. Wen narigat ti agpawit iti kwarta no maminsan. Punutan ako ng bakay. At dadag iti masulsulisaw. Pudnot ako namlakay. Ayun gayam, matuloy ka ka di iti planom apapanan. Kapilitan bakit? Awan ngamin timangpakan kadag iti manok atarakan ko iday. Mala, agtugaw ka nga rutan, tamangida sarak iti kanam. Naluto mo't ti sida. Sa anak pa'y asumurot kan ka, taurayak ti impaw iti anak ta. Aglabaak mo't laengon. Ay, makabanog tagbiyahe. Itaman pa'y anasapa ka anagawid, Tiryong. Basit mo't ngamin ti pasahero. Saan ang nagpasyudad da na Rosalia?
Awan tama ta naglugan iti jeep ngayon manihok. Ay, kunak ano pa syudad dagi jay. Saan matgayam? Saan? Lagi na naakpay man bakit? Agkape-kape Intong madamdamalaangin. Ay nawaw, di ka mabisin? Saan pa'y matkit di? Riingan naktulaangan nung makaluto ka iti pangrabyanta. O sige, nukas ta ti kayat mo, iso ti masurot. Sapay 5,000 di inpauit ni Wilma a kwarta. No sa di numot nga ta tinakatinagak iti tayo Pangalaak ngayon iti pagbayad ko no maduktalan da tinapasamak. Mangandayon lakay. No bilang tagpasadak, mamin ano pa'y ngagpasadak sakbay ang mabayadak tayo. Ay, jak among. Nagpanungutaklangan iti rason ko. Tapos sa ala ko magbayad. Pangalaak iti 5,000. Oy, anya ti pampanunutam Nay, siga magkain bakit? Manganin ko na. Anya ti pampanunutam Kasla di mo mang tibagbagak. Awan bakit? Ay nawaw, itikas na alangam kat amok nga adda na unag a pampanunutam. Mangantakit din. Mabisbisin ako. Narabyan ka mat, Andres Lakay. Imulak pa'y ngamin ti saba dinawat ko kin pare silsaw. Naranak ngamin itay. Iso di mawat ako na. Naalam ka dimot lang timpaw iti anak ta. Awan ba timbati ni Tiriyaw? Kunak mano na ipahuitin ni Wilma ti kwarta. Day tamot ti intex ni Wilma. Nung nagderderit sumo ni Tiryong itay. Amangan may no nalipatan na lang ngayon batay. Tsaka mo alakay. Aguray ta aging gainton bigat. Nupod numan analipatan na. Sigurado nga idagas na mo laeng no agsapa. Uwan anusan ta nga urayan. Di balay ta saan mo't aras ti pakausaran ti kwarta. Hello, Wilma anak ko. Naimbag abigat yo, nanang. Kastamot kun ka anak ko. Italaang nga mawagak ta nag-overtime kami iti pagtrabahwak iti kalman. Naalayo ka dimot lang ti kwarta ngayon pawit ko? Saan pa'y nga rod anak ko? Ay nawaw, apay ngay. Ni Manong Tiri yung tinangyawatak iti dayja a kwarta. Amangan ko namin no nalipatan na lang iti kalman. Iso ti urayin mi itang agsapa, tabarang idagas nantaw. Awan ka di pa'y alimabas di tabalay? Awan pa yan ako. Iso ti pagpadaanan mi kin ni tatang mo. Mala, anusan yung nga rod nga orayan, nanang. Itex naktulangan, inton maalayo. Wan anak ko, nasapa pa'y nga main. 7:30 nga agrubwat day jay. Nay, lakay. Jeep sa mo ni Tiryong jay limabas. Isungag pa'y subakal. Ay nawaw. Awan imbati na. Awam ngaraw. Ay nawaw. Kasano nga rutan day tangay. Mapanmulagan sa lutsudan ni Jebalay da intun malam. Sapay kwarta na iday. Wan nga rod lakay. 5,000 ti impaw iti anak ta. Sapay lakumaat indulin na. Manu akilo ti bagas mo ti magatang na day di a kwarta. Pudno launay lakay. Iti kinarigat ti biyag tayo. Kat napataglat ta ti kwarta. Uray manupay agatad dayta. Agkape-kapay, nana. Agyaman naklauna, yole. Awan anyaman na, nana. Anyang aminan ti masapul mo. Awan ka di ti impadulin ni Tiryong apaw itken ka nakaw. Ay nawaw, anya apaw itday ta, nana. Kwarta nakaw. Adda nga min 5,000 nga impaw it ni Wilma ken kuanay di kalman. Nangipipanan na ngay nga ta. Idi kalman pa'y nga urayan me. Awan mo't indagas na ijay balay. Maala, nana. Ano sa inyo laangan nga orayan? Wan man, sapay kwarta da ijay. Narigat ti agsapul iti kwarta iti apanawan. Maawatan kayo, nana. Ano sa inyo laangan nga orayan? Tapno makapagsarita kayo. Sigurado apaawi din day jay, nana. Kunaklaki din yung naala yung dadya pauit, nana. Awan matintad mo kada kamay. Ay nawaw,
Asino nga ro di balasang anangala kanyak? Balasang? Uy, apo ko yung kanumay. Ay nawaw, awan matimbaon mi amapan mangala. Mairo pa am ka din no asino day chay. Jak am mo. Nganti ko na nakit inbound nyo ka no. No kasta, adda sa bali anangala iti paueta para kumakada kami. Una na. Siyak ti inbound dalulo ken lula ang mga ala ko na. Iso ka intag kulatan ah. Anya, katno asidaglaang matibalay mi. Igid pa iti kalsada. Pinaradak nga ro di waiting shed na. Ay awanan, mapukpukawan day taapaw eh. Agpudno ka man si Kateryong. Ay nawaw, anya ti ipudnok ba kay? Nang ipanam iti kwartang impaw it ni Wilma kadagiti dadakkel na. Adda nga ro tinangala. Ay nawaw, isurum no asino day ta nangala. Jak mo nga ro ammo no anya tinagan na. Baro aro pa day jay bakit? Ay sana mabalintikas na. Pudno ti ibagbagak bakit? Apay nga rod nga agkalkalingatan ka. Ah, Amok no agul-ulbud ka manan, iso akas na. Ibagam tipod no itamot lang, no di mo kayat ti maipabarangay. Saan magpiman ang mabalintikas na ah? Intad mo kit din ti pauitda iti sabali a tao? Bakit? Ibagam tipod no kunaknay. Kinapudno na. Narigrig ko ti kwarta nga impaw itda. Anya? 5,000 tayo jay bakit? Pangalaak nga iti ibayad ko kuma. Anya nga min tinararamid mo? Apay anapukaw. Iyak mo yung gagara bakit? Naragrag mo matgayam, ngam agrason ka pa'y laang. Ay na. Sinalbag matikas ng ugali, teryong. Mapan ka iti ayan dana na Rosalia. Tamakisarita ka na saya at kadakwada. Awanan lakay. Anya timbaga ni Tiryong king kaya. Mapukpukaw ti kwarta nga impaw iti anak ta. Anya, kasano ko maamapukaw? Adda sa bali anang tedan na lakay. Anya, sana mabalintikas ta? Ha? Diya ka mo lakay. Adda ka no balasa nga nagpara ijay waiting shed. Kat nagpaamam mo ka no nga apo ko ta. Asino ka numad day ta babae? Di na kanumot am mo lakay. Baro-aro pa kanumot. Ay nawaw, daya magkasta. Ay, anya nga rudan nga iti aramiden ta lakay. Agpatulong takin ni Kapitan. Awan ti basol ta di tabakit. Kan ba isa? Dakil agatan day ta 5,000. Sana mabalin ang mabaybayan latan. Kawampay nga rod anak kaw. Mapukpukaw mo ti kwarta nga impawit mo. Ay nawaw, kasano ang mapukpukaw, tatang? Adda ka numot ti balasang anang tidan ni Tiriyaw. Ne, kasano ang napasamak ti kasta, kat nagan yung matiin surat ko iti sobre? Diyak amukin Tiriyong ah. Napanlinanang mo ije balay da itay, kit kastamot ti kunana. Ay nawaw, agpatulong kayo ka ni Kapitan, tatang. Dakkal agatat ti 5,000. Kastamot lang ti plano mi kinanang mo. Mapan kami ije barangay hall intun bigat. Anya pa'y laang ter-aramidam si Kateryong. Kunak man numapan ka iti ayan dana na Rosalia. Anya nga ruti bagak ije bakit? Ay nawaw, ipalawag mo tinapasamak ah. Anya trupak nga isarang ko nga ijay. Agpampanunot ka kaditeryong. Awan pa iti bahayad ko iti kwarta na pukaw bakit? Uray awan ibayad mo. Makisarita kalat na anasaya at kadakwada. Tanumapan da agreklamo ije barangay hall. Ay nalpaskan. Anyan tulangan ti rupam asumango kan Kapitan. Diyak kaya ti may babay ni Tintero ang barangay tayo bakit? Iso nga rod amapan ka iti ayan dana na Rosalia itamat laang. Agpalawag ka kan makisarita ka. Ano mabalin kat inutom abayadan ti pawit anapukaw mo. No makisarita ka itinasayaat, sigurado nga umanugot dagijay. Nalakada magpiman akasarasarita. Agsagana ka lakay. Adda ni Kapitan ni Barangay Hall? Adda ka no, kasangsangput na itay. Nag-text ni kaanakan muna. Nana! Tata! Ay nawaw. Ni Tiriyong sama day day. Umayak man! Ayun, anya nga tati umay na ibaga. Mala,
Rumwar ka tamapan mo kasarita, lakal. Anya ti gagaram ti Riyaw. Imayak, tada tinapatig nga ibagak tata. Kinapudno na, narigrig ko ti kwarta nga inpaw iti anak yaw. Lugas ta, saan gayam apudno, timbagam kanya kiday. Saan nana? Pasensya kayo manay. Anya nga ron ti plano mita. No kilaan kada kayo. Inutak kabayadan ti 5,000, tata, nana. Narigrig ko ngamin. Katawan mo't nang isubli. Kamalek, tasaan ko nga inanadan ti paw iti anak yaw. Usapay la ko mata maawatan dak. Kaano nga rod ang makabayad ka? Itamot la abulan, tata. Ikandak ko maitidwalawas apawayway. Anya ti mako ng bakit? Tangay di mo mat nagayatan tinapasamak, kan inaklon mo ti bidot mo. Ala, ikanda ka iti dwalawas apawayway, tapno makumpletom ti pawit anapukaw mo. Ay na, pagyaman ang launay, nana. Tata. Awan anyaman na, baraw. Egem siguradum laan, nagtungpal ka iti saritaan, tapno awan pare ko teriyang. Wan tata, aramitek no niya timbagak. Tanalawag mat nga adda ti pasol ko. Ay, nawaw! No ammom nga adabasol wenno nagkurangam, di mo ilibak wenno irasunan. Nasaysaya at matlaang no ibagam ti pudno, tapno masulbar adagos ti issue. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Kadagiti agduduma apasamak itibiyag. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo patganmi adumdungan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg, kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Anya di ko nam itayan, Marimilanay. Kasangay ti anak ko nga anak mo iti bunyag intun umay asaba dumare. Kat, Ay nawaw, automatic daytan amare. Ado ti isagana mi apagsasangwan tayo. adda pa'y kwartayo, Maray. Si kakit dimot mari anding. Anyat pa nagkitam kada kami aya, agrigri ka? Ah? Saan mo, di Maray? Saan akasta ti kayat ko asawon? Na misinterpret mula ang ti imbaga. Lawlawagam ngamin atap no agkin na awatan tamare. Kaya't ko la amaamuan no sigurado ka di day Maray. Wen, sigurado mare. Ibagak kadikan ka no saan asigurado. Oh, umay kanto ha? Siyempre umayak Maray. Saan mabalin nga awanak iti espesyal nga aldaw ti anak ko iti bunyag anya? Saan ka di nga imbakeng ka nagtipid tayo, Mela ni Bakit? Ay nawaw, apay akastaman ng tibagbagam si ka Fortune. Apa akas dyan timbagam iti kumarem. Naa, adda ka di dakas no imbita ak ti kumare klakay. Ninang mo ti anak taday jay. Wanang saan pa nga ron asigurado ti budget. Agsweldo ka inton bigat, saan ka di? Wanang madupay tinas ka na bayatan tapakit. Basta, agselebrar tayo. Siya kung ti agplano no anya ti mailuto amakan. Ken no anya ti disenyo ti cake ama order. Na, saan nakasapulan ti cake? Bakit? Isupay agastos dayta. Unay kan lakay. Importante ti cake no birthday ti saritaan. Unay kalaki din. Dayta ti bagbagak. No aggastos kay ti kwarta, kaslabak nang ka. Nalipatam samot asaan da kaaputot ti kontraktor. Ayawanin ti ado asaw. Siya kung ti makamo. Agbiro kak itinalaklaka tapno makatipid tayo. Da ito'y lang ti disenyo akabailang mga aramidan, Gina. Mabalin mate customize, ma'am. Mabiit lang, tada ipakita kan ka. Sige lang, ma'am.
Kita am daytoy. Wow! Mayat te kulay kan disenyo te kek, ma'am. Kastoy ti kayat ko. Okay, ma'am. Noted. Ilista adagusan. Jay dakkel ti aramida ma. Kan sigurado am masurot ti disenyo a kayat ko. Jak kayat ang madismaya ti anak ko. Uwan, madam. Ay, un gayam. Masapul nga ag-advance kayo iti 1,000, ma'am. Ay nawaw, masapol ka di pa'y dayta. Kasapulan, ma'am. Nang runa pa kat medyo dakal tikek nga ipapaaramidyo. Kan medyo komplikado ti disenyo na. Isuan nangin naman. Ni Melanie magyay kinasaritam din anak kau. Uwan tatang. Agpaaramid kano iti kek para iti kasangay ti anak na. Anya, Ay nawaw, saan kayong matatulang tatang? Agpaaramid iti kek kunak. Nanginatikik akayat na tatang, kat medyo madanaganak. ay nawaw. Anya kung matipagdanaga manakaw. Una, ta umabot mat iti manu aribo. Amangan kunak no dinanto kabailan abayadan. Laitang agpay sutirigat na no saan pa'y amabayaran ti order. Un nga ro tatang. Ngam sapay kumaa, tadi na aramidan ti pagdandanagak. Ay nawaw. Anya nga dagito impa-deliver mo, Melanie. Ay na, pangaasim ta usaram ta common sense mo si Kapurchon. Na, Kas makita mat, makanda kita, pang pansit, pang makaroni, kanda dumapay. agasim man dagito ginatgatang mo. Siyempre tapno adda ka ng tibisita tayo. Manu ngayon tinabati ti kwartang hintid ko keng ka. Awanin naigatang amin nun. Ay nawaw. Daitan ti bagbagak Melanie. Hay, naggastos ka, kasla ka bakna. Kasla anak da ka ti kontraktor. Anya abak nang mat asasawam dita. Para mat iti anak taday ta. O na, ngamnoan niya ti kabalan tayo, isu ko mati maanusan. Saan tayo mat anaggapo iti pamilya dagiti kontraktor. Tapno aggastos tayo iti dakkel para lang iti kakastabanag. Nalabas ka mat. Pati anak mo imutampay. Saan aki na imot ti kasjay Melanie? Talaga lang akasapulan nga agtipid tayo. Tas saan tayo mat nga rodabak nang? Apoy adi mo maawatan day ta Ay nano awan tinasaya at nga ibagam. Aguli magkan. Papudutan man ngamin ang ti ulo. Anya ngay maray, matuloy ka diti kasangay ti anak ko iti bunya. Un mare, apay ko maasaan. Awan mo kidi amare. Aywan gayam. Amangan kunak no kasapulan nyo tinateng. Adu tinateng ije balay. Saanin mare, ada ginatang ko'y di kalman. Ay nawaw, naladawak mo gayam mare. Okay lang mare, adamat kit iti kwartami. Apay akas ta ti reaksyon mo mare. Awan mo kidi mare. Sayang, no nang yigak kuma idi may sapay nga aldaw, di makatipid kayo kuma itinateng. Si kakit di mo't mare, di mo pagdanagan ti may papan iti day taabanag. Takas na ko nakita yan, ada kwartami. Kinapudno na, nakasagana aminin mare. Jay laangan cake ti awan pay. Mayat angarod no kasta mare. Kasla anak da kati kontraktor no kwa. Mano ti bayad ti kek ngayon order mo bakit? Di mon saludsuden no mano. Adun tumanin ti saong ditanong mo. Ay nawaw, dahito ilaangan tinabati a kwarta. Na, 500 laangan? O na, tabinayada kung dagiti rumbang ang mabayadan. Kurang day na Mano ti kurang? Ribo, ti kurang na. Anya? Agdiskitar ka, ta kurang day ta kung naktumot. Awanan ti pagdiskitarak. Jacket ti umutang. Narigat nga tatagsapol iti kwarta. Na nakataggastos nga makapabanog tagsapol. Anya nga rin taramida. No saan pa yan naramid ti kek? Ikasil mo. Agraraman kan tumad ngamin nga agurder iti nangina. Kat amumot nga awan ti kwarta tayo. Si kamat gayam day ta, Ma'am Melanie. Imaya, takayat ko ang makita ti order ko. Ay una, sumrak ka ma'am. Dandan ni malpasan ti kek nga order mo. Sorotan nak, taada ti order yu uje kusina. Dayta, ma'am. Ay nawang, ayan nga ti free a cupcake. Free cupcake. Wan, ada ti free a cupcake saan aya?
Ne, awan mat ma'am. Ay nawaw, kasano nga awan, kano nakita ti post mo? Adda dagiti nag-order kan ka, kat adda ti free cupcake da. Awan ti free cupcake ti order yu ma'am. Sa buwali a package di ada ti cupcake na. Anya, apay matagi mo yung bagbaga? Ti amok akat. Amo yung nga awan. Ta customize mat ti cake nga order yu. Nukas na nga rod, i-cancel ko lang ang ti order ko. Ne, saan ang mabalin ti kasta, madam? Nangin na ti ingredients. Kan jebanuk ko pa yung ay. Saan ang mabalin abas tayo cancel yulatan ti order yu? Isublim ket ti kwarta. Sa anak a pumanaw ditoy, aging gaadi mo isubli ti kwarta. Ha? Awan mat gayam ti free cupcake ti order ko? Di mo pa'y imbagbagamat? Asino ti luklukwam, ha? Anyati ko na manakaw. Di na alahain, tikit nga order na. Wuna, tawan ka no ti free cupcake na tatang. Ay, nawaw. Kasano nga rudin da ita? Insublik latan ti kwarta na. Taadumat nga min ti ibagbaga na. Siguro mat nga agsasao. Kaslabasol ko pa di. Day takit ngay. Ano sak nga ibirok tatang. Ilakok laangan iti sa bale. Barang ada ti mayat agumatang. Narigatan na ayat ti kasta. Narigat ang nga talaga. Ngamjak mat kayat asyak ti rengrengan ni Milani tatang. Sa bagay Ano samlaagan nga ilako iti sa balay. Barang adda ko matimayat agumatang. Uwanan Ipos ko iti Facebook inton madamdama. Barang agsubli ti puunak. Ayan nga iti cake, mare. Awan nga rod, mare. Ay nawaw. Kunakman no ada ti in-order mo, mare. Ada, ngam in-cancel ko, mare. Apay ngay. Saan ang mabalin ang maamuan na anasyor ti kwartami? Sigurado ang katawa anak mo ko. Okay kalaang ka di, mare. Di ka matan sumumpat. Ah? Ay, kwa, kastoy ngamin, mare. Maditilasa tiket. Madititimplan, iso ajak innal. Ni, sayang mat. Sayang ngam saan mat amabalin nga ipakan o kadag iti bisita mi ti kasjay amakan. Ay, sige mari panawan ka man pa'y biit. At dala-alaak iti silad mi. Umayak man manang Gina. Si kamat gayam anding. Anya ti masapol mo. Nakitak ti in-post mo akik iti Facebook manang. Ada ka di pa'y nabati? Ada pa'y mat. Ada tinabati at 3 layers. Gumatang ka? 1 layer laang manang. Ay na, agyaman aklaw nay Naimbag langan tada kayo. Urekas kasano, nagsubli ti daduma apuunan ko. Kasano mat ngamen, ni Milane, kundi order, ngam di na maggayam alaan. Ti kunana kanya kat madikano ngamin tilasan na manang. Ay na wow, kasano kumaama di tilasan na, kat no di na matrina manan. In bagak lang nga awan ti free cupcake, in cancel na matanan. Awan mat ti free cupcake ang nagsaritaan me. No kasta nga road, amangan no ada ti daduma arason na manang. Ulbud mat at talaga deji agayem ko. Saan lang nga ulbud? Siguro pa'y. Apay mat akas jay mare? Ay nawaw, ti anya anding. Rina manaktikik nga order mo kini Manang Gina. Ginatang ko ti 1 layer, kat naimas mo. Ti kunam kanyak, kat maditilasa na. Ay, kwa. Saan anasaya ti kasjay, mare? Ay, unay mo tinday di Gina. Nagistorya pa'y lang. Nangagmot imbagak, mare? Awan laang ti free cupcake, in cancel mo mo't adagusan. Ay, siyempre ti amo, kat adda na yun na a cupcake. Iti kinangina ti magatgatang ita, saan ang mabalin ti free, mare? Unay kan, nangina nga tapiman ti ingredients, kan di bannog mo't piman, aji na nga ramit. Ay, naagtal na kan, mare. Amok adinak mo't lang maawatan. Agtal na kan, ta mga nuaga patapay. Day tatijak kayat iti may sa atao, mare. Kat anya ko maitangay. Anay ko, anya ti problema maya? Awanan kay tibain. Siguro kamat. Masapul ka di nga imarites nak itigayim ko, Anya
Anya nga imarites mo't asasawam? Imbagak lang matipod no? Amo ka, kaya't nakla ang ibabaing. Para lang iti cupcake. Ay, jak amo kang ka. Si lang nga ruti ada basol na. Si kapay ti siguro ita. Ha? Maminsan pa'y nga damang ko, ah. Para dayta iti panang kabil mo kanyak itay. No awan ng taibagam, pumanaw kan. Di mo dadaalan ti alda ko. Nairuang ka siguro iti libre. Iswa kasta ka. Amom anangin at ingredients. Pre-cupcake pa'y lang matisang kaibagam. Basan mo matlang, ah. Saan? Awan ti basol ko. Talaga lang ngamin nga agraraman ka. Ay, nagsimpian abanag. Masapul pa lang, nagkinlabil kayo. Bimalasak lang tatang. Masapul ka di abumalis ka. Deserve na dayjay. Tasig siguro matngamen. Anya, Siyak tinaagrabyado nga maisukid di tikas di ti ugalin na. ikaw man tarupa. Di nakpakadanagan tatang. Okay aklang. Inaramit ko tikas jay tapno ada pagnakman na. Kantap no saanan asig siguro inton sumaro no. Ay nawaw, nan ano tapingping mo si Camila ni? Na, kas makita mo, 5 baga. Iso nga road. Apa yung 5 baga? Basol da di Gina. Di mo ibaga. Ay, di mo ipalagip. Takar-karo nga burot ti darak no mapampanunot ko. Na, apa yung kasta? Ah? Amangan mo no siguro nga ngamin man ni Jai. Iso kinabil na ka ni Gina. Ay, no. Talaga na ang atangsit da di babae anya. Among bakit? No nasaya at ti padam a tao, kas kumakin ni Gina, awan ti makagapaw tapno guraan, wano dangaranta ka. Anya ginadamag ko, Mare Melanie? Anya tinadamag mo, Maray? Siguro ka kanumot anang darup kini manang Gina iji balayda. Ha? Pudno ka di, Mare? Wan, Maray. Jakon ilibak. Isu lagayam akas taunay tigura na kang ka. Bayam tagumuro aging kat kay kayat na. Sika ti ayan ti parikot, Mare. Agbalbaliw kan. Nubasol mo, aklunam. Di ka agbalin asig siguro. Anyat ammom nga eh. Awan ano kas dati ka panunutan, Mare. Sikamot lang ti nakakaasi. No siguro ka, guraan da katipadam a tao. Ay, malawanan. Agkidawa kon iti pamakawan na. Tapno malpasan da ita nga issue. Kasta agpakumbaba ka. Kantanangam ti panagsasaom inton sumaruno. Tapno di da panunutan asig siguro ka. Ay nawaw! Anadam titignay kan panagsasaom. Di ka agbalin asig siguro. Tapno di da kaguraan ti padam a tao. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg, kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Wana! Wana! Apay ka di tatang. Naibusmut gaya ba inti bagas tayaw? Anyat ko nam tatang. Naibusen ti bagas tayaw. Awanan. Ay nawaw. Apay nga italaan nga imbagayo. Nalipatak nga may ngayon bagay di kalman. Nagadunto mati pampanunutay. Ay, sapay adda trabaho ni Roger ita. Asino nga iti maibaon agumatang. Dapat kit din na po yan na batay. Mawan pangal daw tayo.
Naibos ti bagas alako da dita tersena. Masapol nga ijay sentro. Ano san tayo pa nga rin dinabati Sige, tama panak iti ayan ni Marinora. Ang mga noad da bagas da, tabumulod akmanan. So katakto na angan no makagatang tayo. Naimbag nga aldaw yun, nana. Kasta making ka. Anya ti masyapul mo, Juana. Adda ka din ni Marinora, nana. Ada ti trabaho na ita. Ada ka di masyapul mo. Kung amin, nana. Naibusan kami iti bagas. Bumulod kami kumakada kayo. Ah, Awanan maisa ang minana. Sapay awan ni Roger ije balay. Di kay madanagan, kaso katakto mo ilaang no makagatang kami iti bagas mi. mano ti bulodem aya. Doa sa lup ko manana. Ay nawaw, nagadaw. Hangam, sige. Pabuludan ka. Basta sukatam Ay na, agyaman na klaunay, nana. Awan anyaman na. Agtugaw ka pa'y. Tapno di ka mabandog nga agtak-takder dita. Ay namo, sigamot gam dito bakit? Sa dino tinagapam, Iti ayan da na nabitsi. apay jay. Bimuludak iti bagas ta na ibusan tayo. Apay ngamin adihim bagbaga. Ni tatang nalipatan na kano. Si Kangay, apay ang nagsubli ka. Kunak man no trabaho ka ita. Ada nalipatak bakit? Day talaang? Ungayam, agpasentro kayo ka di ita. Depende no niya tibagan ni businton madamdama. No agpasentro kayo, gumatang kanto matan iti bagas. Ano tilugan ni busti pagluganan me? Kapilitan agumatang kalakay. Kakaiso na nga agpasentro kayo. Awanan maisaang no maibus ti doa sa lup abinulod ko. Adto yun ti bagas abinulod ko, tatang. Siya kung tinagdiskitar. Naimbag man, ta pinabuludan na kati kumare. Iso ti kanayon mo pagbuludan o kasta may busan tayo. Awan ni Marinora di tabalay da, tatang. Nilaang nanabit si ti adda. Naimbag man, ta pinabuludan na kaninanang na. Kapilitan amunak mat ni nanabit si. Kan may sa, nabayagan nga agayam kami iti anak na. Iso di mo liplipatan, ti binulod mo. Amok daytan, tatang. Pinalagipan ka laang. Tama ka numalipatan, anak ka. Ay nawaw, umay kayo man pa'y dito'y nanang. Apay ka di anak ka. Basta umay kayo pa'y. Adda na patag-asaludsuda. Anya day aya. Apay nga'y, aday to'y langan tinabati abagas tayo. Asino tinangkasay? Ay wan, nalipatak mo nga imbagaking kaitayan. Imay ni Kumarim Juana. Anya? Bimulod iti dua sa loob, tanaibusan da kanaw. Sapay la kumaata mayat ti bagas nga isukat na iti binulod na, nanang. Anyat kayat mo asawan, anak ka. Idi naudi ngamin abimulod kanya kat maday ti insukat na abagas. Kasla dog food mat. Malagip yun, dyan palutok kada kayo iday. Ay wan, malagip ko, anak ka. Barang saan ko maakas dyan titad na. Ngamin mayat mo ti bagas abinulod na. Bareng sukatak to no makagatang kami. Kuna namay. Ano san ta nga urayan, tamakita man. Barang makarik na matan da dyan tao, nanang. Kimada kiti bagas tayo. Half kaban pa'y laang, takurang matikorta. Mabalinan day ta. Gumatang tayon tumanin no maibos. Sa bagay, manualawas tayo umatkit dita half kaban. Ayun gayam, sukatam ti bagas abinulod mo kini kumarim. Wala kay. Sukatam adagos, tamangan numalipatam kiti. Nakababain mo't iti kumarim. Win ka di, siyak ti makamu. Awan pagdanagam. Tamok ti mangisubli no adda binulod ko. Ni tatangay gayam, jak mo't makita. Napan iti ayan damanang. Kailiw na kano dagiti apo ko na. Gusto ano na panunot na tagpasyari dyan. Tapno saan ama boring nito balay. Day. Anyat aramidem Juana. Kas makita yung matatang. Madama ti panagdalos ko. Tulungan kan. Ay nasaanan, kabailak day to yan. Ay nawa, adamat bagas dito eh. Day tansamot dyan nabasa. Namagamit. Sapay medyo ado. Kita man. Ado pa'y tatang. Mano akilo mo day to
Kunaklakid din na ibasura daytan. Ay saan ang maibasura daytoy tatang? Sayang mo't. Mabalin pa'y daytoy ang mailutong. Wen ano at dati aso amangan. Anya nga aso asasawin nyo mo't. Mabalin pa'y akanin ti tao daytoy anya. Di mo ipilit anak ko. Ang mga no sakit pa'y timahalam dita. Nabayagan day ta abagas. Kan kita ma. Saanin anormal ti kasta kulay na. Daak man na nabitsi. Sukatam siguro ti bagas a binulod mo, Juana. Naalayo nana. Sukatakon tapno awanen ti utang ko kada kayo. Gusto tapno adamo isaang may. Basi nga minan tinabati a bagas mi ka. Awatin nyo nana. Sobra dayta. Ay nawaw, apay asinubra ang pailaan. Wala, tapno di umat ko na. Okay laang Mike, no sakto akasukat ti binulod mo ti isublame. Tinapatag kat sinukatam. Siyak pwede ko na yun, nana. No may papan iti kakastabanag, amok ti mangisubli iti anyaman a binulod ko. Mayat dayta, tapno agpabulod damanan kang ka no mayat ti record mo. Pudno la unay, nana. Sige, agpakadak nga ro din ha. Tado pa'y ti agururay at trabahok ijay balay. Wen, agyamanak, ta sinukatam ti bagas a binulod mo. Adapay pasubrana. Awan anyaman na, nana. O sige, innakon. Nangalaan nyo iti daytoy abagas, nanang. Di yu ibaga, ada ito'y ti insukat ni marihuana, iti bagas tayo abinulod na. Isyo nga agpaysaw anak ko. Naa, mayat ti bagas abinulod na. Sa ita, sukatan na iti kastoy. Nan, kita akman. At dayta ni kitaan nyo nanang. Kasla istak mo't daytoy abagas. At dapay babasit abato na. Kan saan anormal ti kastoy akulay na. Ay, wen. Una yan. Proud pa'y amang ibaga asubra ti inted na. Ay na, ingagara na lakit di manan. Saan lang anam na minsan ngay naramid na ti kastoy kanyak kat. Tunggal agbulod, kastoy ti isukat na. No saan nga istak, nakarugruget. Di mo't makarik na dayta ako marik. Kasaritak to, nung maranak manay. Saanan nanang? Siguradong agpatangkan matlaang dayjay. Inton sumarunaw, di yulatan pagpabuludan no umay manan bumulod iti bagas. Sa anak ana arte, saan mat ngamin ama iparbang ti kastangar aramidan na. Mayat ti bagas ang inpabulod tayo, isu atay mayat kumamot ti isublina, saan kat akasta. Hay, Kitaan nyo kit dinanang, amangan no mailawan kayo amang iluto. Delikado. irwar mula ang anak ko. Kahit sinukatam ka di madlaang ti binulod mo abagas bakay. Nalpasan na. Kasalasaan mo't anak sayan ti bagas sa ginatang ko. Ay nawaw, awan ka di ti panagtalik mo kanyak, Roger. Saan nakasta bakit? Dua asalup ti binulod mo, saan ka day? Wan lakay. Nasukatanan, idi pa'y may sangal daw. Sigurado ka ah. Ay nawaw, wan ko na lang arudon. Dagulit ka mo. Wen tamangan kunak no kun kunam laang dayta. Oh, no di ka mamati iti ibagbaga, si katimapan iti ayan damari Nora. Ing kasaludsudan tap numapnek ka. Naimbag man ta nagawid ka adagaw sa anak ko. Wan nanang, may sangal daw laang ti seminar me. Ayong gayam, amangan no at damanan ti may bimulod iti bagas iti awanak. Awam maki day. Nabayag matan nga awan ti bimulbulod iti bagas. Nasaya at matngarod no kasta nanang. Kunaklakit din no imay manan bimulod ni marihuana. Awam nga imay. Adu pa'y siguro ti bagas daa. No umay tumanan, di yun pabpabuludan tapno saan nga agruam nanang. Kasya no agungay. Ibagayo nga isutiin bilin ko nanang. Kasanumot ngamin, kasla saan ang makarik na day tao. No kastati ko nam, iso ti masurot anak ko. Nang runa pa'y kwartam met ti maigagatang iti bagas dito'y balay. Agyamanak nanang, sa anak met anaimot, ngam no kastala ang dagiti agbulbulod. Hay, madismayamot ada tao nanang. Maawatan ka anak ko. Uray asino met Kasla gagara mo ngaminan no daduma.
ken. Pasensya kan, ngam ti bilin ni Nora kat sa anak pa'y kano nga agpabulod iti bagas. Uray may sa asalop lang, nana. Awan pa'y ngamin ti sweldo nila kay ko. Ken may sa, makatawon mo't ken asaan kami ang nagbulbulod iti bagas. Italaang mo't manen. Pasensya kan, ngam dandani mo la maibusan ti bagas may. No ipabulod ko tinababatiking ka, awam mo't ti isa ang mia. Alan anana, sukatak tumat la adagos. Pasensya ka, ngam talaga nga awan ti maipabulod ko. Ta isumag nga ro ti bilin ni Nora nga anak ko. Una yan ni Marinora. Naopay ti kumarim iti inararamid mo iday. Kasano mo nga men, mayat ti impabulod mi abagas king ka. Ngam kasday mo ti inted mo akasukat na. Ay nawaw, bagas matlat na day di anana. Nakararte kayo launay mo. Bagas nga agpayso ngam asino ti pakanam iting ngisay kun ka bato abagas. Ay, di ta kayo manlangan. Awan ka na siya akasarsarita. Bakbakatan nga imot. Ay nawaw. Sa dinot nagapam si Kahuana. Iti ayan danora. Dinakit din pinabuludan ni bakit bitsi iti bagas. Sayang lang ti banog ko anapan ijay. Ay nawaw, saan ka din ka imbagaking ka, nga uri di kan bumulod iti bagas? Anya nga ro ti maisangay. At dati ginatang nila kay Mau, Katno adda ti trabaho na ita. impadeliver na ah. Ay nawaw ka. Aya, Impadeliver na, tapos saan na masapol nga agbulbulod ka. ay kat nasaya at matngarod ano kas tatatang. Tani, imot-mat tanda na nabit si ita. Anya ti kunayo nga ibagayo, nanang? Imay ni kumarim Juana itay. Kat, Agbulod ka numanan iti bagas. Ngam jak inikan, ta isumat ti imbilim mo anak ko. anya nga iti imbaga na, ididiyo inikan, nanang. Kasta unay ti unget nga Ang mga nukinabilda kayo mat, ibagayo ti pudno. Sa makiday, tila ang ngiwa na ti grabe. Ay na, bayan yun, nanang. Husto laang ti inaramid yo, tapno makarik namat. Pagbalinan namat ngaminan nga ayop da tao. Ang mga no agraman aso kat agreklamo iti bagas nga itid na. Naa, kusilap ka mat ako silap di Juana. Imot ni nanang mo. Agpada kayo anak kaimimot. Imasenso kayo lang. Kastan ti ugali yo. Ay, di mo pagsasawan iti kasta ti inak, tasyak ti makalaban mo. Pudno mat. Di nakadimbagakin ka, anapanak ijay balay nyo, Inbaga na, ngam talaga ajak kayat ti agpabulod ken ka. Ay nawaw, adaya ti binulod ko kada kayo, asaan anasukatan? Awan mo't kit day, sino katam mo't amin a binulod mo? Matlagayang, kat, Sino katam nga agpayso, ngam kaslasaan mo't tan a maisaang ti insukat mo? No saan nga istak, agbubuot. No saan nga agbubuot, nabukbok. No saan a nabukbok, kabat-bataw. Ay, sa anak anaarte, ngam asino matimayat amangan iti kasta? ay nawaw, bagas mo't lang dayjay. No nalinis ti bagas a binulod yo, sukatan nyo kumamot iti nalinis a? Nasakit nga ta iti ngipan dag iti babasit a bataw a nainayon iti bagas. Ha? Di kan aginarte? Ay, anyan mo pasamang dito eh. Ay naimbaglangan tadda ka lakay. Bagbagaam ta asawam, Roger. Nabukbok kan kabat batumat ti bagas nga insukat na iti bagas may a binulod na kada kami. Ha? Anya? Day tatipod no. No di ka mamatay, umasidag ka kanyak ta ipakitak tiladawan ti bagas nga insukat na iti binulod na iti pa'y napalabas atawan. Nakitak ti bagas sa dakdakamatin ni Nora. Kat grabe mo't dayjay, bakit? Nangalami ti dayjay ang bagas aya. Ay, kuala kay. Naglawagas si kati nakabasol. Itaan niya aga po nga ikam iday ti kasjay a bagas. Saan mo takas jay ti bagas tayo ah? Nukasta! Danura gayam tinang-tinam iti dayjay a bagas, sika? Kuana? Ibagam ti pudno ken tatang. Ay, tatang. Ay dawaw! Magibabain kalaunay, may! Bagas mo't lang dayjay tatang. Maugasan tumilaang tirugit na. Wen, bakit? Bagas nga agpaiso. Nga masino mo't ti mga ni ti kasjay akabat bato kas kadaan niya laditan. Agar arabig kawana!
Mga laka iti bagas tayo, tasukatam amin abinulbulod mo. Di bagas tayo ti pangalaam, tapno nalinis mo't ngay sublim Narigat nga tatimangan iti inapoy akabat-bataw, kan nabukbukbaw. Di daduma agbubuot pa yan. Nangag mo timbaga ni tatang, sukatam ti bagas abinulod mo. Di bagas tayo ti pangalaam, tapno sa nakabat-bato. Uwan lakay, nangag kong. Sige, tamapanak inton madamdamamot laang. Mga naklabiit. Siguraduam lang ang mapangka. Tatang, sigurado amapanak. Amangan no saan amasulbar data. Katsyak pa yun ti agbalin nga starring. Kasta kumaa, no dabasol mo, sulbarem. Di ka agpatangken. Ay, nawaw! No amom nga da nagkurangam iti padam a tao, sangwam ida. Di mo ilibak, kan di mo ikalintagan ti kamali nga aramid mo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.